بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثاني حديث بمؤن ان ديرو دفتر 40 نووي ديوتا ان في توغا الاسلام وتك قواعد الاسلام. ودو حديث وي عن عمر جتام عمر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يرمي الله وني مكو ايضا كدي وي اما كدي sabuko kanko fillino hadisi arno ɗum waɗi wiya ƴettama umar kadi an umar ƴettama umar radiallahu ta'ala yurmede allah woni ande e makko yani yurmede allah toɗo woni e makko aydan kadi oɗo hadis ƴettama e makko kadi qala kanko umar seyna umar o wi'i baynama nahani e nder konko tawata menen hakkunde amin menen julusum tawi komin jooɗiɓe ñande goo tawi komin jooɗiɓe inde rasulillahi kanelaɗo allah sallllahu yo allah juulo alay e makko wa ala ali e ɓengure makko nen wa sallam musinaɓe ñande goo meɗen jooɗi kanelaɗo zata yawmin ñalande goo ñande goo meɗen jooɗi kanelaɗo idi tum idi une seule fois ani tum ɗe wotere idi tum talaa kelliti alayna e dow amen yani yaltiti surprise yaltiti e dow amen rajulum gorko goo yaltiti nde wotere tum sadiidi tiiɗuɗo ɓayade fiyaade rawni ko tonki makko ɗin fof ino rawni pen watti daneji sadiidu tiiɗuɗo sawadi saari ɓawlugo sukkunu makko ɗum no ɓawli mir yani o gorko emo yeɗɗi kadi tigi himo watti daneji sukkunu makko ɗum no ɓawli la yura alay yi o taako e makko asaru safari batte setoyagal batte voyage min yiyaani mo batte seppugol min yiya lakkere min yiya nduggu e makko wala yarifu andamo kadi minna e nder amen jooɗi ɓe non aduna e gooto ɗum ɗo ngalɗini men sabu si tawi ko seppunoɗo ɓiika woɗɗi min yiyani nduggu e koyɗe makko de ma mbiyemo lakka si tawi komo ko hoɗo ɗon tawayno goɓɓe amen ɓe wonnoɓe ɗon no andimo kono tawi minen hay gooto amen ɗum min anndama wala yarifu anndamo annditaɗo min amin aduna e gooto o ari hatta jalasa ha o jooɗi ila nabi faade annabajo on o jooɗi takkonelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yo allah juule e makko o wisinamo du'anagol nelaɗo yani no hani ka haalde inde nelaɗo wo yo en du'anamo inde nelaɗo nanɗen no haala o yo en du'anamo sowona ɗum en tawete e wudduɓe ɓe nelaɗo haali ɓen fiimum wonde ko o woni guddo mo inde nelaɗo haala takko mum o wi ari sallllahu alih w sallam on ko wudduɗo bon o ari o jooɗi takko nelaɗo fa asnada o fottini yani o tuggidiri o rukubatayi koppi kañum o arɗo ila rukubatayi faade koppi nelaɗo ɗi o ari o jooɗi takko nelaɗo o fewti nelaɗo o tuggidiri koppi makko ɗe koppi nelaɗo ɗi wa wada o waɗi kañum o arɗo o waɗi kaffayji newe makko ɗen ala fakbey e hoore buse makko ɗen kanko yani kanko arɗo on o ƴetti newe makko ɗen o dewti hoore buse makko ɗen wona goɗɗo jooɗorta ka julde noon jooɗo jonde needi o ari ha o hewti o jooɗi wa qala ya muhammadu ko ayo muhammadu akhbirni yeetolan anil islam kon l'islam ko wiyete kon l'islam mi faala andude yeetolan ko wiyete l'islam faqala wi'i rasulullahi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo jaabimo al islam ko woni l'islam ko woni islam an tashhada ko nde seedotoɗa an ko nde seedotoɗa wasi a yii yiitere ma nde a nani wi nowru ma ɗum a memiri junngo ma ngo hakke ko tawiɗa seedi seedora noon hakke ko tawiɗa seedi an tashhada ko nde seedotoɗa allah ilaha wonde reweteɗo ala e hoore goonga illallah si wona allah wa anna muhammadan seedoɗa wonde muhammadu rasulullahi ko o nelaɗo allah tuga l'islamu ɗen ni ko aranal ngal ni watu qima salata ñiiɓa e julde duumoɗa e juulugo waktuji ɗin joyi e sa'i mum on
wa tu'ti zakata itta zakka ka jawdi ma ndi Allah okkor ma ndin si tawi hewti ka itte wata suuma ramadan hoora suuma ye si tawi ɗum tawima hiɗa selli hiɗa waawi wata hujjal bayta hajjoyaaka suudu Allah hormantendu juuroɗa suudu kaaba ɗum e nder lebbi hajju ɗin totta coɗɗi hajju ɗin ko ɗum waɗi inistata'ata si a taganama ilay e muɗum sabilallah on o wolan ɗum nelaɗo e kan nelaɗo wowlanimo ɗum nelaɗo yewti o jaabimo ɗum gaala on say kañum oɗo landiɗo wi e sadagta a gongi on say Umar wi'i fa ajibna lahu min haawimo yani fi makko hawni men fi on ɗum yasaluhu himo landade nelaɗo woy saddiquhu o gonginama ko ɗayna a gongi a sikke mo andi ko ɗum ɓuri men ngalɗinde fi makko o landomo o inna kadi a gongi gaala on say o wi kadi kañum arɗo on toujours o wiyan nelaɗo fa akhbirni yetalan anil iman ko wiyete iman ko wiyete ko limanaku yetalan ko wiyete iman gaala on say kañum oɗo arɗo yani nelaɗo wi'ani arɗo on nelaɗo wiyani arɗo on an tu'mina kone gomɗinta hooloɗa gomɗina billahi Allah wa malaikatihi gomɗina malaikaɓe Allah ɗen wa kutubihi e defte Allah ɗen wa rusulihi e nelaɓe Allah ɗen ɗi foppu maɓɓe wal yawmil akhiri e ñalande sakkitorde ɗum ko dargal wa tu'mina gomɗina hooloɗa bil qadari koddiriye ko Allah hoddiri kon e dow ma khayrihi ko moƴƴi e mum wa sharrihi ko boni e mum ko weli e ko metti gaala o neɗɗo wi kadi toujours sadagta a gongi ɗo ko nowindori amma hadisaji go sadagta on ko ɓawa tum waɗa sadagta a gongi gaala on say yani mina hadisaji go yani defte gono windir noon waɗa o sadagta ɓawo e yeesoje ɗo sadagta ɓawoje on tum waɗa gaali sadagta a gongi gaala kañum o arɗo toujours o wi kadi fa akhbirni yetelan anil ihsan ngay ko wiyete ko moƴƴingol golle yo kar no wawi moƴƴinde haalnan ko woni ɗum gaala on say o arɗo wi an ta'budallaha ko nde rewirta Allah rewira Allah ka annaka a wi ayma an tarahu hiɗa reeni mo yeeso ma nde hiɗa juula wasi tawi omo juulantano dari yeeso may mo aynuma ndarugo sino yeɗɗi juulira noon nde hiɗa rewa Allah ɗi fof dewe ɗen fopp waɗa wasi hiɗa reeni Allah yeeso ma fa in lam takun si a laataki noon tarahu hiɗa reeni mo fiɓoɗa anda fa innahu no kanko omo rewata yaraka kanko emo reenuma rewira Allah wasiiɗa reeni mo si tawi an a reenamo yani si a sutaki mo kanko emo sutima gaala toujours kañum arɗon o wi'i fa akhbirni yetelan ani saatinga e dargal ko dargal kadi mi faala andude ko hendatuma noon gaala on senelaɗo maaki mal mas'ul wonaali landaɗo on anha e fii dargal bi a'lama no ɓuri andude mina sa'ili din landiɗon mal mas'ul wonaali landaɗo on anha fii dargal bi a'lam hino ɓuri andude mina sa'ili din landiɗon min o mo landiɗa fii dargal mi anda ɗum ɓuruma an o landiɗo ko faalamo yewtude a anda fii ɗum mi anda fii ɗum mal mas'ul wonaali landaɗo on anha fii dargal bi a'lama no ɓuri andude mina sa'ili din landiɗon gaala on so awa ɓaawa o andi o andata ɗum ɗon oya o anda o landaɗo anda gaala o wi'a fa akhbirni yeetolan an amaratiha ngay e maande dargal si ɗum ɗon hewti mi anda dargal ngal hewti maande dargal indication ko tinnta wonde dargal hewti gaala on so nelaɗo maaki an talida kone jibinta al amatu korɗo rabbata ha jeyɗo mon debbo jibina ɓiɗɗo makko on ɓiɗɗo makko ta ko o woni kooho makko ko on ɗon jeeyamo ko hamino hara ko an jeeyi ɓiɗɗo ma on jeeyaɗo an joni taw ko an yangantomo kurkantomo ɗum no fira firoji buy kono
ɗum ɗo si en wattila hande e faamu am nin a taway ɗum ɗon kadi hewti o wowno ko ɓiɓɓe ɓen yanganto nene mum e baaba mum ko yangantoɗa ɓiɗɗo man ko ha o gayna goɗɗum kono joni woni liddu mum on contraire mum on joni an ko ya yangano ɓiɗɗo ma on ha o wawa darade yanganoɗamo ha maaya accamo ɗo nde mo gayne goɗɗum tawan a yayino laara si en wattila hande no jiwɓe men ɓen e sukaɓe men ɓe wondirɓe e maɓɓe ka galle si weeti bindi en seede woni e jiwɓe men ɓen ka suudu worɓe ɓen yaha golle nenira ɓen yaha ka makiti ɓiɓɓe ɓen yaha ka l'école nde ɓiɓɓe ɓen no arta hara nene gaynide fude ɓiɓɓe ɓen ɓannane ñiiri ɓe ñaama kamɓe defi kamɓe uni kamɓe ƴoogi kamɓe remi ɓannane ɓe ñaama si ɗum ɗon gasi si tawi mari golle ɗuuɗe ha ko fofugol teniyum kum ɓe inna révision ɓe yaaka révision ɓe révision toon ha 17 heures ma 18 heures ɓe arta ɓe inna ɓe jonna devoir tawa nene layɓino wuppi lince ɗen ɓe inna ɓe jonna devoir on devoir ɓe devoir no ɗon noon ha ɓe gonga ɓe feƴƴa ɓe ɗano wiyata bindi kadi ko noon ha si vacance hewti ɓe inna vacance hande ɓe wonta ɗon ɓe gollana nene maɓɓe ɓe yangano nene maɓɓe e nder kum vacance ɗum ɗon ɓe inna ɓe yaha e vacance kadi ɓe yaara nokku ko ɓe wontira toon kadi ha l'école uddita ɓeɗo ko ni yangorta e nder duuɓi 50 ɓe jinde e l'école ɓe teeni ɓe wuppi ɓe ƴoogi ɓe kon waɗa nene mum ɗum wono jooɗo ɗo ala golle wone ɗum nde ɗum no wiya woni fonctionnaire ma goɗɗum ngo ta yummirama yino kombo jeeyi goɗɗo e ɓeyɗo kombo jeeyoya kombo yanganiyoya awa ko ɗum ne laaɗo sappiɗo hande ko ɗon fewniɗen an talidal amatu nde korɗo jibinta rabbata ha jeyɗo mo on korɗo debbo jibina goɗɗo ta on mo ɓiɗɗo ta on ɓiɗɗo makko jeymo kanko na kanko jeeyi ɓiɗɗo makko on tawa ko kanko kurkanto ɓiɗɗo makko on ɓiɗɗo makko on kurkantako mo nelaɗo gongi an talidal amatu nde korɗo jibinta rabbata ha jeyɗo mo on wa an tara e nde yiyata alhufata ɓe ala paɗe seppayɓe hara hay paɗe ɓe ala hari al urata holuɓe ɓe ala coñci wattotonoɓe fartere wiyete kon fartere ma pakum tawa fus ala hari al alata wasuɓe ɓe hunde ala ri'a sa'i aynaynoɓe dammi andiranoɓe aynugol dammi e nayi kaburure nde yi'uɗa ɓen ɗon yetata waluna hiɓe folotira hiɓe ardira fil buniyani e darnugol étatiji hare darngal hewti ko honto fewgiɗen hande ya akhi étatiji ɗi madina ɗo étatiji ɗin sa tarawoje ɗen fof ko honɓe darni koɓe liƴƴi ɓen na aynaynoɓe nayi ɓe darngal hewti koni ɗen jooɗi lawɗo maki an talidal amatu ko nde mande ko andirta darngal hewti ko nde korɗo jibinta rabbata ha jeyɗo mon ɗon en andi ɗum hewti wa an tara en yiyata alhufata ɓe ala paɗe seppaynoɓe ɓe ala paɗe al urata holuɓe ɓe tawata haray ɓe holi ɓe ala coñci ko ɓe ɓorno ri'a yani al alata wasuɓe ɓe ri'a shay aynaynoɓe dammi yetata waluna hiɓe folotira fil buniyan e darnugol jimɓe étatiji tawi ɓe naati e ɗum hande kadi étatiji oya Oumar wi on sey summan talaga refti o arɗo yahi arɗo on andi goɗɗo arno landade summan talaga refti o yahi o hucciti o yahi fala disna min ñiimi maliyan ko woɗɗi min ñiiɗi ɗon ko woɗɗi min ñiiɗi ko woɗɗi ko balɗake men wonno won 3 jours ani summan talaga refti kañum o arɗo landiɗo o hucciti o yahi fala disna min ñiiɗi maliyan ko woɗɗi dumunde woɗɗunde summa fiɗɗa nelaɗo maki ya Oumar ko ayi Oumar a tadiri e hiɗa andi mani sa'il
ko homboni o landiɗo hiɗa andi ko hombo landiɗo qultu mi wi allahu wa rasuluhu a'lamu ko Allah ene laaɗo makko on woni ko andi min mi anda ɓe sahaba nde'ino ɓe ɓaal nelaaɗo makki fa innahu mi o arɗo ɗo jibril ko seydina jibril ni ko jibril arɗo atakum o ari on yuallimukum himo andina on dinakum dina mon kam donc seydina jibril ko addunomo ko jannugol jannugol en l'islam hari en faamirali l'islam ni ko oɗo hadis andino l'islam walori bitti bitti si en calcule en tawa ko ɗoyet sappo e ɗiɗi ɗi fof nder ga sappo e ɗiɗi kaari acci sappo e ɗiɗi waɗi hunde kaarɗi fof e nder ɗo sappo e ɗiɗi l'islam no mari coɓɓi jelu 5 iman no mari coɓɓi jelu 6 jeegoo e 5 ko jelu 11 ihsan no mari coɓɓi jelu wooturu 11 e go'o ko jelu ko sappo e ɗiɗi ɗum hawrata yani ko 12 ko yo sappo e ɗiɗi fof e nder ɗo l'islam donc haray yiltoɗen hadis on o wi en alhadith thani hadis ɗimmo on gawaidul islam yani ko fi tugal islam ɗo yefata en an umar ƴettama umar radiallahu taala anhu yirmede allah woni e makko aydan kadi gaalo wi baynama nahmi e nder hakkude amen menen julusum meɗen jooɗi inde rasulillahi kanelaɗo allah on sallllahu alayhi wa sallam yo allah juule makko sinamo meɗen jooɗi ɗon zata yawmi ñalande goo idi tun talaa ƴelliti alayna amen rajulu gorko sadidu tiiɗuɗo bayade siyaɓe rawnugol conci sadidu tiiɗo sawadi shaari ɓawlugol sukundu la yura alayhi o taako e makko asaru safari batte setayagal fewni wala yarifu andamo kadi minna e amen menen wonnoɓen ɗon ahadum hay e goto o ari hatta jalasa ha o jooɗi ilan nabi takko annabajo nadi faade annabajo on sallllahu alayhi wa sallama fa asnada o fottini rukbatay makko ɗin ila rukbatay faade koppine laawa ɗin wa wada o waɗi kaffayhi newe makko ɗen ala fakhday e hoore buse makko ɗen wa qaalu ya muhammadu koye muhammad akhbirni yeetolan anil islam koyte islam yeetolan ga el islam ko honɗum woni islam fa qala wi rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam al islam kono l'islam an tashhada kono seedatoɗa allah ilaha reweteɗo ala illa llahu siwona allah wa anna muhammadan no muhammadu rasulullahi ko nelaɗo allah wa tuqima salata ñiiɓa e julde wa tu'ti zakata itta zakka wa tasuma ramadan hoora suumaye wa tahujjal bayt hajjoyaka suudu kaaba makka in istata'ta si ata ganama ley muɗum sabila lawol gaala on sayi kañum landiɗo on o wi sadakta a gongi fa ajibna lahu seydna oumar wi o min haawimo yasaluhu himo landade nelaɗo woy saddiquhu o gonginamo kadi gaala on so o wi fa akhbirni yesɗan anil iman kote gomɗinal gaala o wi an tu'mina billahi kono gomɗinta allah wa malaikatihi e malaikaɓe allah ɗen wa kutubihi e defte allah ɗen wa rusulihi e nelaɓe makko ɓen wal yawmil akhiri e ñalande sakkitorde ɗum ko dargal wa tu'mina gomɗina bil qadari kodduriye khoyrihi ko moƴƴi e mum wa sarri e ko boni e mum qala on so wi sadagta a gongi gaala on sayi landiɗo on wi'i kadi o landi kadi fa akhbirni yetlan anil ihsan ngay ko wiyete ko moƴƴingol ko ɗuwete moƴƴingol gaala o wi nelaɗo maki an ta'budallah ko nde rewirta allah ka annaka tarahu a wiya iɗa renimo yesoma fa in lam takun si alataki tarahu iɗa renimo rewiramo wanda wonde fiɓoɗa wonde fa innano kanko allah kan yaraka mo renuma kala ko wonɗa niwre waɗali ha allah ronkuma yiide gaala on sa o wi fa akhbirni yetlan anis saati nga ko wiyete ko dargal kadi qala yo mal mas'ulu wonali lannaɗon an ha fi dargal bi a'lama no ɓuuri andude min as-sa'idini landiɗon anda ɗum mi anda ɗum iɗa andi ɗum gaala on so wi fa akhbirni yetlan awa an amaratiha awa mande maggal komi andirta wonde ɓarike gaala on so nelaɗo maki an talidal amatu ko nde korɗo jibinta rabbataha jeyɗomo on wa an tara nde yiyata alhufata ɓe ala paɗe al urata holuɓe ɓe ala conci al alata wasuɓe ɓe ala hay e hunde riya shayi aynaynoɓe dammi yatata waluna hiɓe fuulotira fil bunyan e darnugol jimɓe état civil
ثم انطلق رفتي او ارض او يهي فلبثنا من نيبي دون ماليا كو وبي ثم رفتي من نيبي كو وبي ثم رفتي قال نلا ماكي يا عمر كاي عمر أتدري هذا عندي من السائل كهم بني ولانديدو قلت مي الله ورسوله أعلم كو الله إن لا دمكم وني كو عندي قال أنسي نلا دماكي فإنه نو جبريل كو جبريل ني أتاكم واري يعلمكم من دينكم دين منكم هري إن شاء الله أو ده حديث كدي رواه مسلم كو إمام مسلم كو في الليمو كدفتر مكو نيمرو 8 كتاب الإيمان هري فوائد جدو سامين يوتبين kadi inchallah en yewtay ɗo joni ɓanginen mberu ko famuɗen kon e nafouriji oɗo hadis kuusa min yewti ɗo inchallah nam karma ko meɗen Mouhammad bin Salih al Uthaymin o wi en nafouriji oɗo hadis no ɗuuɗi en wawata lintugol fo mum ɗo saabu oɗo hadis no mofti dendagal ko yowiti kon e diina kam fu no nder ton 12 no nder ton o wino en nafoore oɗo hadis no jeeya wonde no jeeya e peewal ne laaɗogol joodudugol e wondiɓe makko ɓen e sahabaɓe makko ɓen fiyo o tindinɓe yani ɗum ɗo no tindini wonde ne laaɗo kanko moƴƴinoɗo jikku ne laaɗo no won kanko o jooɗoɗayno sahabaɓe makko ɓen o wonda e maɓɓe o silataɓe wona nene feerejo kanko e nano kanko o wondayno wondiɓe makko ɓen ɗum noon no haani kadi wonde no haani neɗɗo nde o tawata mo mari wondiɓe moƴƴuɓe jooɗoɗaɓe moƴƴuɓe kadi suɓoɓe wonda e muɗum hara wonali kanko tum feerejo nelaɗo haɗi en wonugol feerejo voilà no ɗum jeeya nafoore o hadis kadi wonde neɗɗo no hananimo nde ukkodirta e yimɓe ɓen o wonda e yimɓe ɓen ko ɗum ɓuuri moƴƴude pottitagol yimɓe ɓen tanke o hulaalde ɓe bonnata diina makko kan ma ɓe bonna yani jikku makko on si ɗum ɗon boni haray moƴƴa si tawi hewti ka tawi yimɓe ɓen wondugo yimɓe ɓen bonnanaymo haray ko ɓuri moƴƴude ko nde o pottitoto yimɓe ɓen sabu nelaɗo maki ɓattigue tawata hara ko ɓuri moƴƴude e jawdi ko dammi gorko on tawa on neɗɗo no ƴettidi dammi makko no jinnide kaburure c'est pourquoi hara riba on ɗuuɗi kasare mo tawi yaari joni fewo ka riba on fewni ɗo tawa sitta ɓe nayi ɓen fuuta bon o wino jeeya nafoore oɗo hadis wonde malayka ɓen no newanewɓe kamɓe nde ɓe feeñata e mbaadi neɗɗanke yani ɓe waylo kamɓe ɓe wona ɓe waɗa mbaadi maɓɓe nin kono harana tagu maɓɓe ngun de tagu maɓɓe ngun kan waylotako ko mbaadi maɓɓe nin ɓe waylata ɓe wonta neɗɗo ɓe ara ɓe yewtida e yimɓe ɓen sabu no oɗo Jibril o ari o ƴellitiki e nelaɗo tawi ko rajulum shadidu tiiɗo sawadi saari ɓawlugol sukkundu yani sabitirɗo baadi siyaɓe lawnugol coñci la yura ale asaru safar tawi o taako e makko batte tefteyagal tawi hay goto saaha baɓɓen kadi andama andi donc malayka ɓe no wawi waylade ɓe wonta comme neɗɗo kamɓe ɓe mbaadi ɗin ko naatago ɗum de noon sandotako on so wi no jeeya nafoore oɗo hadis kadi moƴƴugol andingol yani andinowo on nokku ka oɗo Jibril ari o jooɗodi e nelaɗo tawi nelaɗo no yeeso makko o jooɗi takko makko o jooɗi jonde needi o ƴetti juuɗe makko ɗe waɗi ka hoore buse makko o jenti nelaɗo ko woni yewtude kon fii haayi o faamu donc neɗɗo wonɗo wonaɗo jannede en ko yo o jooɗo yeeso wonɗo mo jannude on o jooɗo yeeso wonɗo mo jannude on o jento kadi moƴƴa fii o faama voilà no jeeya oɗo naforo oɗo hadis wonde dagagol landagol nelaɗo o e kan landagol neɗɗo ko andi yaha e bayana ma yaha e duɗal landoɗa ko anduɗa harayɗa anduno landoɗa fiyo yomɓe ɓen ɗon andu haray na fiyo an ya andu hara an yiɗa andi landoɗa ko andunoɗa fi jannugol ɓe anda ɓen saabu Jibril ko landino kon ɗo e mo andi ko ɗum waɗo wi sadaqata a gongi kono si tawi tun hara woni ko landorɗa ko fi ronkingol karmakojo on ɓawoɓe ko ɗum landorde landoragol fiyo ronkin karmakojo on fi hollugo kañum no andi go ɗum ɗon hayno hardi amma landagol fiyo
kañum andu ma lando fi wonɓe ɓen ɗon yo andu hay ɗon ko ɗaɓɓa ɗum no hani no dagi no hani ka ɗum kadi waɗe sabu ɗum ko jeeya ɗum e façon ji ko yimɓe ɓen no yimɓe ɓen jangira no jeeya naforoɗo hadis wonde wonɗo sabu on no woodani mo ñaawore huuɗo on si a woni yo goɗɗo a woni sabu yo goɗɗo huuwu goɗɗum ko an woni sabu yo huuwu goɗɗum haray no wayi wasi ko an huuwi fi won ɗum sabu nelaaɗo wi uno ka fen hadis haada jibril ataaku yuallimukum dinikum nelaaɗo maako wonde o ko jibril ni o ari janndugol on diina mon kan est ce que ko kanko janni kanko ko o lamdi ɓaa o lamdi ke nelaaɗo explique teɓe fof anndi diina kan hannde kadi wayi wasi ko jibril janni ɓe est ce que faami ke non jooni donc anndi si a woni sabu yo goɗɗo waɗi ko moƴƴi hayɗa jeeya e waɗde ko moƴƴi kon ko ni kadi ko boni kon goy kadi no jeeya nafoore oɗo hadis wonde tugal l'islam ɗen ko joyi tugal l'islam ɗen ko joyi ara nun ɗum ko seedagol wonde reweteɗo ala si wona Allah reweteɗo ala ko wondi e gonga si wona Allah wonde Muhammadu ko nelaɗo Allah ko goo on noon ñiɓugol e julde ɗiɗi ittugol zakka tati horugol suumayi nayi hajjugol ka suudu Allah wonande on heɓde feere muɗum laaw yahugol makka hajja joyi tugal islam ɗen ni no jeeya nafoore oɗo hadis wonde feere alana neɗɗo nde o seedoto ka ɗengal makko tawi mo felliti ɗum kadi ka ɓernde makko o seedo wonde la ilaha illallah maana la ilaha illallah ay koni ala reweteɗo ko wondi e gonga si wona Allah o seedo ka ɗengal makko tawi mo felliti ka ɓernde makko wonde reweteɗo ala immorde tagore nden annabaɓe ba weldiɓe ba moƴƴuɓe ba nelaɓe ba leggal ba hayre ba ma ko hina ɗum reweteɗo o ala ko wondi e gonga si wona Allah kala ko rewa ko hina Allah ko fenande ko mere ko Allah woni reweteɗo gongajo on ko Allah woni reweteɗo joña kala ko rewa ko hina Allah ko mere nafata rewɗo on bal lorraymo no jeeya nafata oɗo hadis wonde diina kan ka timmata si wona neɗɗo on seeda wonde reweteɗo wala si wona Allah Muhammadu ko nelaɗo Allah sellata ka wiya tun ko ɗo waɗo wi o kaaɗo tinnata si wona timmata sona seedago wonde Muhammadu ko nelaɗo Allah wonde ko ɓuure siyankoje ha si mijo kala faalaɗo timminde gandal yani ومن أراد تمام العلم بهذا الرسول الكريم فيقرأ القرآن ما تيسر من السنة وكتب التاريخ كلا فالا تيمين دي غاندال في او دو نلا تبدو يو جانغ القرآن يرو ko newi o janga kadi sunna o janga kadi tariha o janga sira on di si jangi dum beyde andugo o ne wiete nelaado e teddugol makko sabu ko kanko ɓuri teddude tagore nden hare noon no wawi no woodi yuɓe leydi e kammu e yimɓe fof ko fii nelaaɗo taga sabu nelaaɗo taga harayna fenade no harre ko fenade noon haray ko woni goonga Allah tagiral ɗum ɗo fof si wona fiiyo o rewe Muhammad e hoore mum ko tagira ko fiiyo rew Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jinna e yimɓe fopp ko tagira ko fi rew Allah hay hunde tagiraka fi Muhammad ko o rewo wona o reweteɓe no jeeya naforoɗo hadis wonne laaɗo Allah on o hawtidiri hakkude seedago wonde reweteɗo si wona Allah wonde Muhammad ko laaɗo Allah seedo Muhammad ko laaɗo soɓɓudu woturu noon sabu dewal ngal timmata si wona tigi ɗiɗi laɓɓinalngol Allah dewal ngal ko ɗum woni ko shahadatu an la ilaha illallah e jokkugol nelaaɗo ko ɗum woni shahadatu anna Muhammad rasulullah donc no karmo kojo men o wiyeteɗo bun bas no yewtiri en noon amma Muhammad ko bon o wi ko ɗum waɗi nelaaɗo hawtidiri hakkude ɗiɗo e nder soɓɓundu woturu o wi bunal islam ala hamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah ko tugal ala gotal noon sabu ko ikhlas on e jokkugol nelaaɗo mum ko ɗon naati mi jeeya nafoore oɗo hadis wonde timmata l'islam jiyaɗo ha o ñiiɓa e julde ha o totta julɗe julɗele ɗen o timminayɗe
o addade ko juulano haaniri kan noon no Allah on yamiri noon ka l'islam yo juulire no sal islam yamiri noon waɓutuji ɗin joyi hara on tigi raɓɓinɗinaaki e majji huwa no haaniri noon si on tigi konte wonde ko julɗo wonde on konti konte wonde ko julɗo si tawi neɗɗo akki julde haray ko keefeero no jeeya nafoore oɗo hadisi woni timmata l'islam neɗɗo ha so wona o itta jakka ɗum jakka noon ko jawdi waɗɗinaadi immorde ka jawdi ndi neɗɗo yaltinta o jonna waasuɓe ɓe Allah lintiɓe yimɓe jeetato ɓe Allah lintiɓen ka nder aya Qur'an wonde anduno jakka on ko woodani ko waasuɓe ɓen e miskinaaɓe ɓen e gollayɓe ɓen ƴantaɓe jakka ɓen senda e wowtinteɓe ɓerɗe muɗum e fii rinɗingol daade e ñawliɓe ɓe heɓaali ko yoɗira e fii ɓantugol laawol Allah ngol e neɗɗo laawol ko ɓeeɗo jeetato woni jonneteɓe jakka ɓen amma horugol suumay ɗum ko rewirgo Allah subhanahu wa ta'ala sabu accugol ñaamugol e yarugol e kala ko huntinta ila ka fajiri on feeri ha nangue muta e dendangal ñalaaɗe lewru suumaye balɗe nogay e jeene ma balɗe capantati accugol ñaamugol e yarugol ila ka fajiri on feeri ha nangue muta e anniye dewal ko ɗum wiyete horugo suumaye amma hajjugol ɗum ko faandagol ka suudu kaaba fi tottugol dewe hajju ɗen ɗum noon ko wonande on taaganaɗo on taaga noon ko heɓude jawdi ko yarata himo mari kellal ɓandu si tawi himo mari kellal ɓandu himo mari dépense ko acca ka ɓengude e ko o ñaama ton haray kanko waɓɓikemo yo yahu kala mo tawi himo mari ko o yaara himo mari ko o yaara mo mari coggu visa ko naɓatamo kon himo mari dépense ko acca ga himo mari dépense ko waɗa ton e nder hajji makko ngon himo mari kellal ko o hajjira haray ko farilla e hoore makko yo o yahu ko farilla e hoore makko yo yahu o totta hajji makko on sabu Allah subhanahu wa ta'ala wi wonde ko kanko fawi yimɓe ɓen hajjugo ka suude no jeeya nafoore oɗo hadis wonde hay e hunde waɗɗaki wondude e ronkugol kala ko a wawata Allah fa walima kala ko wawata Allah fa walima Allah koko wawɗa kon o fawma himo andi noon kadi ko wawɗa kon sa wi a wawata tawi hiɗa wawi hare Allah ino andi goɗɗo wawata janfade Allah no jeeya nafoore oɗo hadis wonde no jeeya nafoore oɗo hadis wonde nelaɗo sifori oɗo malaikajo ani wasafa rasulu almalaki li rasul basari muhammad bi sidiki voilà on sayi oɗo nelaɗo jibril ba e nder malaika ɓen ko jibril woni nelaɗo on e nder yimɓe ɓen annabaɓe nelaɓe ɓe gandi ɓe ɗuuɗi donc nelaɗo oɗo ya malaikaɓe junko jibril o sifori nelaɗo men wonde nelaɗo ko o gonguɗo nelaɗo ko o gonguɗo kanko ɓuuri gongude e tagore nde tagore fof kanko ɓuuri gongude jeeya nafoore oɗo hadis margol haqqille ɓeɗo sahabaɓe nokku ka fi oɗo neɗɗo arɗo hawni ɓe ngalɗini ɓe moɓe miijino anda tawi on noon landi goɗɗum tawi on hino andi himo gonginamo ha ɓe hawimo nde jeeya nafoore oɗo hadis gomɗingol ko wiyete kon iman donc iman en andi ko coɓɓi jeego mari gomɗingol Allah e malaika makko ɓen e defte makko ɗen e nela makko ɓen e ñala dargal e kodduriye ko moƴƴi e mum e ko bone mum ko weli ko metti jeeya nafoore oɗo hadis wonde l'islam on e iman on no seedi neɗɗo hino wona ko o julɗo kono hara wonali ko o gomɗinɗo no seedi fewɗi no seeɗa fewwoni sabu l'islam on ko wiyete l'islam ɗum koko yowiti e golle tere ɗen gollata ko wiyete ko l'islam ko wiyete ko iman ko golle ɓerɗe ɗen ko ɓerɗe ɗen wiyete gollata ko wiyete kon iman gongingol so wiyama iman ko gongingol donc iman ko tere ɗen gollata l'islam yani iman ko ɓernde ɗen gollata l'islam koye tere ɗen yowiti won ɗum si werlitama gotum e mum no moftati fof si tawi ko waji on ko Allah wi ɗon waradit lakumul islama dinan islam on ɗon ko fof mofti Allah wa man yabtaghi ghayra al islami dinan
on noon kadi ko fo gomdi fo mofti wa anna allah ma al mu'minina ɗon kadi no fopp no ƴetti julɗo e kan julɗo e gomɗinɗo bon haray no si tawi ko l'islam tun haala nokku goo haray no ƴetta iman l'islam si tawi ko iman tun haala nokku goo no ƴetta iman l'islam si tawi noon sennidirama hay ne gandi no seedi voilà haray no jeeya nafotoɗo hadis wonde gomɗingol allah ngo ɓuuri himmude e coɗɗi gomɗinal ngal fof saabu nelaɗo ko ɗum fof fuɗɗori an tu'mina billah nde gomɗinta allah hay sa yiyalimi ɗum noon gomɗingo allah ngol no ñaawa ani nde wiyete mum gomɗingol woodede allah gomɗina wonde ko allah jeeyi kala ko woodi kon gomɗina wonde ko allah woni reweteɗo gomɗina inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗin siforama kadi no haaniri noon kadi voilà o wi en kadi joni haray no jeeya e nafoore oɗo hadis kadi tabintingol malayka ɓen wonde ɓe woodi malayka ɓen ko tagore wirnide Allah subhanahu wa ta'ala siforiɓe Qur'an sifoji ɗuɗɗi nelaade ka sifike ɗe ka sunna ka defte ka hadisaji haray no waɗɗi gomɗingol malayka ɓen hay si ɓe yiyaka hiɓe an marɓe inɗeɗe no e maɓɓe marɓe golle no e maɓɓe yani ɓe fof ɓe halfina golleji ɓe anduɗen inɗe mum ɓen woole inɗe maɓɓe wono sena Jibril Mikail Asrafil wiyete ɗon kadi malakul mawtu hara nayi Ajrail ko malakul mawtu wiyete malaikaji mayde on waro on e ko nande ɗen e madiki o gaynɗo yiite ngen aynɗo yiite ngen e malayka ɗo kan ton halfinaɓe piiji buy won halfinaɓe aljanna e ko nande ɗen haray en wata mintu nafooriji kono hadis ɗo fof haray enen daro fewno ɗo to ɗo ngal subhanahu wa ta'ala